Yesu ni wokie Bethlehemu, asiyeweza yamo betanda, kwa usenyo watwikiata, amanganye oye, amanganye oye, amanganye ndo mangai temeno kiliaba Mutongoi musono la wikata no kindu simbo ondo ambe Mutongoi musio no la uma idhiani ola uma chao idhiani ametoka kati ya kondoo na ni watu nekie tunanubie tunanominate wandu ala mato wakati kati wao hondo tu ya assume ndo ne mato wakati wito ne mo mesi mawonzu mando isi mukalala ani ngo musuba mwadindi sisini mekatate kuvindia ni ane kwizwa muyabo eba we no zei wo kulia ondo na ndaya kulia na ndaya please ni na musuba akamanzama na umemanza tikana weza kudai ondo ni wakaba ndo ni wani kwa nena niwa ome mama kuno amedho praise the Lord ndo ni wizi mapata aisi mukalala pasa nyemusia ninguthi na Mary ninguthi lakini ngumuso ba Atongoi Yesu bokandu angiku medita mabasta takwa mwika siaise mabasta madhika ondo la Yesu Kristo wawetie nenzu imbai sikite chao siwikite uyawa chao nundu eba wendumite hivi anidu wenzui none kukula na kuharibu nisho kitu mingwana Yesu Kristo elosea mubwano wa katena kailondu yani Yesu katikati wito is the one who is most vulnerable na ametoka hapa katikati yetu maana naelewa kabisa mahitaji yetu yote. Praise the Lord. Asifiwe Yesu Kristo. Na makundini menu onde zamani senu sionde mwikanu we mundu te wakikundi ona MCA edwe MCA utinda nasia na ando makisi okay. Haleluya. Ona mutumia wakisio utinda aba witunda tinda oku nanginda mwathime muno. Praise the Lord. Nondo edwando umete yidhiani thi nenzui thebukite uyawa chao kwa inondo. Number 2 Mutongoi museo no la wandresia mabata makisio amandana na mo kulio kula mai na mo sungio kula mai amandana na mabata kula mai na imanda mita tuile ya mabata meba indi Atongoi aingi mebo kondo amokulio moene na mabata moene na yu kati wandu ala mekuibeta kuma nomination ukeza ukuibeta nundu ndwe siku tongo esya utekite mabata makumbe nasya na sana ndu wakaba nokaba kusungia mabata makumwene wakaba kusungia mabata aisi mukalala. Praise the Lord. Finally Mutongoi ula museo Mutongoi ula weba ayula weba Mutongoi ula museo aba toka nitona Mutongoi ula mugogo ni Mutongoi wina value si yulo muno wina value si yulo muno ene kulio na please ni munzongea kana wizongea ngone yako ni ukulia Mose Atongoi asia and Maisileli madhiba Mose Atongoi asia and Maisileli madhiba nika nani waluka we waluka ona jindi ya wadho nda Matongoi asia madhindi ya wadho swani aingi na ila Yesu Kristo kumea ngedhani mbikuyu ingedhani ya asia ni yake tia kwete andunga ine
ethukisye Mose amatongo yasanike na mathengiane na Ngai icho kitumi waseo visye ela tambanako na twende anduva aaloni undu wa kuthi ndia wavo lai secondary. Praise the Lord. Undu la wa primary ni kutuma ndu na Ngai, ni kutuma ndu nao mawalimo mbela mesa kwa atia ona maka mesendia wavo manoka nundu mendu na Ngai. Ani ngona Atongoi make beba tunapata mo. Praise the Lord. Tunapata chao namo